jewe igice ushaka tuvugane bijya uweho bigeze numva byamaze kwa makureba byanse kuko umva umva namahoro mu kirongo jewe ujya kuva namenya n'ujya mukobwa kuva namumenya namahoro ndo iyo rirenze ataje ngaho kudushorera ndumva kumbuza amahoro abakiriya bose baza atarimo urumva umenga bose baje gufitina simburi filmu gusa kanatsinda kazi mazara ngaha buri munsi saa 5 saa 6 uyu gwe mazimisi ari hasigaye singa iyo sivye rero gusa hajya hano ntuzohusha kuravye ronje musi nza nkabagaramo hagati naramwitegereje kuva mpaka ku mushatsi gusa nuko yari yambaye kijya kintu mu mutwe yari yitwikiriye atamushatsi naboye namwe nahuye ko ari umwara umva rero ngaha mu gace kiwacu namuntu burya arasubira kuboneka cyangwa araboneka urumva abakiruka kwinyuma bose bazi imitima y'abingene imeze ndabazi ujya wewe ntugira ubwoba reka tugikorereko yikorera twikora kutiriga je bazi ngene aho yerekiragoye we kubera uri kurakora bitokunda yo kumukurikirana bazi ngene reka imeze tukinidiri wewe jewe uno musi sinze kwinjira ngaha uza kuzukore wenyene ndabuza amasaa 5 yego cyaje mu masaa 4 abana bo mu binyoni bavuye kwishuri sawa cyamvamo urumva nawe niyinjira bazi ngeza kubigenza wowe ucuge cha namba wanzo reke muhereke ona icagi koti ona aho muzamu iwanyu kiye kota kunda kwambara iyo gikoti kijya cukubita kunga kusura nkuko cyumuji nyuma urumva wacaga ko umwicaye wanzo reke wewe umvira kweli wogira bicidiri wowe ntacyo ibyo bintu tumenga rego sinda kweli ona hari ayi sinene kubwiye uko kwenda kwicara hari ayi sibyo umugenda inyuma yaramaze kumbona n'iki hajya nciye kubwo reka nkwereke ndaza kwambara ikanzu ni nka from house stars urumva bazi ko ujya afise ibintu by'isoni abonye umuntu yambaye ikanzu bityo nakunda yuko amuca impande cyavuga ati uwo ni stars caraba hasi azijya soni zihora iyo nyine soni ziyo ujya mwana yararezwe ari ku dini kuya kujya kuntu ujya mwana yararezwe ari ku dini aho ujya kuntu caraba hasi cyeca nk'ujya kajya gakofero kera n'ikanzu yera Salman vraiment onze ngije nkwereke ndamuje inyuma jewe pfuma ngenda ku metero 200 wewe wari imbere ndazi ahaba ndakuza ndahamenya gusa rero ibindi rero ntazo cha wimenya habo ufasha basi ukamenya hawe ufasha ukamenya hawe rero ndogura haba singorane ico cyaheze warindira bunyene mu binyoni bakuca inkengere bagisohoka cyamvamo ndamurinde bifashe nimba ari umuntu wambara imaze kurumva rega uri umujama umuntu wambara imaze kumva muza mu mutima wanjye amahoro mu mutima wanjye mujye mukobwa ico cyaheze sinzi impamvu ico cyaheze uya atena ikubi ataje kudushorera ngahaye ndabunza nyine izina giyewe izina ndarizana urizana gute we nagushaka izina ndarizana neze ndakubwiye Zendarizana reka je mbanze huko mbanze mbedi cara hajya meze tujya tu zijya zaheze none ubwo ziri katoze shasha sinda zisambura cyuzisambura uzipangera kuruze wajya kayiteje hajya wana hatuzuye ahubwo hajya pembeni nkuko hajya hasi nkata hamwe twahora barusubiza owa cyuzusubiza hajya nyine we ntari mu mashini we mu mashini bawe amazi ndaragotomeye ndagusabye amazi uzana yuzuye ndagusabye amata ubushikanira ngaha nawe utanguye nabi niyabahari agasengeri k'amata agaheruka kuzana ukamujuta gushikana ngaha amazi uko yuzuye none amazi ko yinjuje n'amazi ko atari buze kuntuka ngambwire ngo maze ko ateye gusa amazi
nawe utanguye nabi mbona bikira n'izindi wakera asubize ariko mwiza weyayo mutama page gakumva ariko arambwira ndamubikira ibanga gusa mutama page gakumva ariko ambwira ndamubikira ibanga mubikira ibanga ntanganya bake n'uburapfa gusa ariko arambwira ndamubikira ibanga kubera ntibyoroshye uwa mukobwa uri kujya kubwiye umunsi wa mbere ushikanga ndabyibuka ukora ibyo ukora byose ntuzuhirahire nawe kujya mutaba ari nk'iki Rwande aho ujya nabakurikiranye naguma mubona ashishishishije utujambo utujambo je kugira kiba ngaha cyose nimba nakibonye nakurikirana hafi ibintu bica ngaha rero ukakuja umwanya wawe umugutwe nakazi kawe nakubwiye yakora ibyo akora byose ntituri kumwe ni muri kumwe hariho abantu mvuza bwira hariho abantu burya bahawe ingabirano z'ururimi umuhaye gusa ugutwi isegonda imwe gusa ubugiye ugutwi isegonda imwe ubugiye rero je ndavuga simbura wowe je burya ngo ngoma ndakwibusa kugira ngo ntujane nabwo urumva nubwo umutego uyu mugabo kabisa ibintu mbega uno muzi Tanzania cya giporo cyane reka reka n'umunsi ntibyari byoroshye n'umunsi ujya nisirinda yambwiye mesirinda wayiheyewe naza baka nari nibagiye nyuma yanjye nisi yantumye n'amaguru arakumuri none ndabira basi cya giporo cyane kwindana ningende kuranga nyene n'ukuri uko nyene ndabikubwiye none wewe aramujya amatsiko n'umengo afite amajambo wewe wiyongera ko mubiri none gute ashobora kukima amafaranga amezi 6 yose we ko wari atandatu n'ayandi 3 yiyongeye ko rero 3 ubaba none wewe ndakubaza kugira ayo mezi yose arinda ajako atarakurira no biva kuri oya urumva yarayama sawa yamize nambye ati kama ba urayandikiye ko nabonye kare muzehe wanje ndamwizeye yaraguhaye uramusubiza ndabwira ndikire amazotumera rimwe ndabicomora cyiza kiboneka none twose n'igihugu amafaranga yawe yamuhaye yarakwishe urayamusubiza none umva bisi kosa uwo hari katakosoke n'amezi 3 yandi amaze kujako ahubwo none urayamusabye ubuze waramusabye yakwiba baze mwacambira ndamukura induru mu matwi kandi siswe kuvugisha amajambo menshi ijambo yari kubwira ahubwo ico nibaza usanga bikamusaba ifite yani stress mu mutwe urantu cyo afisa ama business menshi bikire mu gowa naho cyo kumusaba ibyo amafaranga usanga hari abantu bakora mishizo wewe irira mu imisi bitira zo yako niza ndavugiye wenda maze kubwira kangahe so wawe n'umumesha ujya n'umwasasa gasanzwe aho ndo dufaranga twanje yotunyi amafaranga hano bisho sivyo yotunyi neza cyane wewe cyo no kubwira cyo ndi fashion cyane amafaranga wewe uragenda ukiri kubona ari pose haje ubona yicaye muri salo ariko araba televiziyo haje kenshi na kenshi niho ata bintu byo kuramugora yamusabire basi wewe no mungu wiwe yamusabire mwapatanye twapatanye oya we musabire ati ujya mukozi tuvugana ibintu byinshi umva ngiye kumuzana ibintu by'abakozi biki n'ibiki nawo ucumere ko namugora wewe ngiye kwivuganira mugura turi mugenzi ugeze ne gusimbura umukozi nkuko abakozi bandi babafata byo kuza mu mwana w'umuhira ndagusabye rero tigene ubwire mutama ujya mu ngo mu gufanga twera we utoro ndiko yiguze bo nangaye ubu rero aciye amafaranga hari amezi 9 kuri 40
Nuvuze ngo namezi amezi 9 kuri 40. Okay. Hirya yejo mvuye ku kazi kwa mwi uzunyibutse. Ngiye ku kazi unyibutse nzoyakuzanira. sawa uzobukoze no Nuzugira ikibazo cy'amafaranga ngato tubanye neza kabisa. Nanjye nicyo nkunda ngo tubane neza muga ikibazo cy'amafaranga cyo guteranye. Sawa natori cyane. urakoze kabisa. Sawa. Nanjye mtabaje sura Sawa. Kama ivoho iyi munsi nakubwiye ugorore ntuguteye igorore iyi munsi nakubwiye ugorore ngizina nashaka ngenda kwambara niyo nanjye ndayamaye mu Rwanda ntuguteye igorore ariko misiriwe naye Messi nakubwiye ugorore ko utanyumvisa naye igorore yakubwiye igorore wewe warampamye nakubwiye igorore nabiri igorore ntabwo ngende ko nambara bifinyira bifite mu muzi yanjye raba ubona we igorore wa mukobwa wacu sai ubona we igorore wa mukobwa urayibona wewe warampamye sinda ubwite ushaka Diraba none ubuce nambari none ufite impuzu nyinshi nanyakoze nyene kuza kwambara uramonera no kurije nene igorore Diva wa kirofa wa Bibikiga mwana wabaye iki ukuguru kwahiye wabaye ikiga mwana numva ukuguru kwahinyagaye muri be habaye iki waguye ninde yanate kirakuja kwanza mpore iki kibibi nico wavukanye canke warakomeretse narakivukanye warakivukanye warakivukanye iki kibibi kumva ubabara hehe mbabara ngaha mwijisho ry'ikirenge reka nje kujana kwa muganga reka nje natse imodoka tugende sibyo barakuvura ntugire ikibazo mpore None ibintu numvise kuri papa wewe nujya mu zamu nawe urasukura biti arico biti nawe urabitse kumbe nivyo Nibyo bigenyene bijya none kugira amaheranire amezi yambwiye ko kageza ko gubeze imezi 9 none vyagenze ukuntu cyagenze yaramufitiye amezi 6 aramuha amahera yiwe sivyo ujya mu biteri Mazambi avuga ati jeno ukuntu na amahera yanjye reka ndamusubiza mu byaha bamuteye basi ni umuzehe wanje nyene ndamije muri byose aramusubiza amahera y'amezi 6 ngo abaramubikiye kugira ntayonone muzehe urabona ukuntu yimereye umuntu burya mu mutwe we umenga sinzi ngena mezi ngana nakwiye muri magwe yaninu urazi ko ari umusazi muri magwe none ico nibajije ikindi none abuze amafaranga yo kumisha amahera abuze none uwo mutima wo kugira agira umutima mubi nkuko uye kimusanzwe ibintu by'umutima mubi kandi nsanzwe ndamuzi ujya mu zamu wewe ngira nkikumura mu maso none ngari kundi kuntamuzi cyandukanye je n'ukunda muzi papa wa ujya n'umugesera mu moto ashobora kumwima ya pisi kandi namera gute kugira bigende gute none ko ari imivu kugera imivu muri bya bintu byose usanga n'ivyo nitwe yarafite tumuhezeko ibintu nk'ivyo imana ntavyikunda ujya musaza ibyo bitera imikoshi mu muryango ushobora gusanga bituzaniye imikoshi mu muryango ugasanga aho kiyo cyagendera kuvuma kubera iki wenye sinzi ngene anametere je ntako ntagerageza nka musaza nkitukicera nka mwana yarase kumva je nabuze ukunda mugira
ntabwo nagerageje bamuhama uduhera twiwe ujya muzamu muravye ndabona ko afise ariko amafaranga yakeneye cyane cyane rwose nanjye arakeneye cyane ntakambira nanjye nkagera gutakambira musazanira ariko basi yo mani gije nana ya muntu hanyuma musaza mbona ko ndigipopa imbere yiwe kugira nakundi ubwiye ko atari byiza gusa rero musaza we ifu yo kuzura mwegera ntako buri munsi Jiko kuyunda ngiye kutuvugana ambwira ati wewe turambwira ibintu bijanye n'akazi apana kuza kwita mu byo bijanye n'ivyo Rwanda ayo bifise abantu ngo bira musazanje rero ibyiwiwe byarananiwe basi mu mutwe we haramaze Jewe cyo namubwiye kiwe ntacu ndabona ko amafaranga yakeneye yaramaze gutunura namubwiye yuko umuntu biza amafaranga azoyamwiye musazanje yaciye mu bintu byinshi kandi ibintu bikomakomeye uburyo nawe ubyumvise naje ndi nyogose ngira hapunanya oya urya ibyo bintu bibi dada wawe urya nibyo mbasha naje urabona ko twose rimwe mama niwe papa no agenda mutinya Ediga hamwe ndamutinya nimwe baraciye mu bibi ibyo we byarahise ibyo ni nakahise none nivyarenze niyahinda nayakamanye gata papa wawe reka nabyo yewe barabiciyemo gute ibyo ni ibintu bihira reka umuntu arahinduka umuntu ashobora kuba ari umuntu mubi umuntu wamubige wa mbere ku isi gusa papa ujya ahinduka ujya reka ni nako abantu basaba ibyo umutima we haramaze urabona kurya baboha inka bashaka kugenda kuyica umutima we rero waramaze kuzitana ukikijwe ngira sinakubwira ingene nyene ariko yatohinduka ni kumusabira ku Mana ati nako nagenda muhano nako naragira ngo ndamuhanure byarara ntanakatwa ndabona ariko arahinduka gusa Imana ni Imana yavuze ati ndahinduke byose n'ibikeye bukere kandi turamuterera gisabisha guse kumuterera gisabisha kuri ntabwo ntazaje ko ndamuzi danamubona cyaguhinduka gusa ni hamwe atacanye Imana ibyo ni kuraba kweri akahindura kubera ije n'imivumo byaranyumije hari naho uje nakese yuko ujya ntuzi ibyo munza muri karambeshe none nawe wumva urabizi ntakora umva nje kuganje birambabaza nkabura uko ngira kubera ni musaza wanje sindi bwomoke ndamute yaraje oya ibintu kuramuraga